na ansa no manhene de mpensempense mu no beba no me ni sankomo yi enfree ho ye wo Dr. Sharp Herbal and Prayer Center e wo ha me sure say Dr. Sharp no ankasa na gine dwei nti ene no bedi nkomo na ya hwe eniema ahodo a wo ye eboa enipa ya setena mu log anopa ye mu ache mego so ya da se papa ho so ayefe se o so sa ko ba bi foforo dabi aha na oba me fia me kofi anyumre mom na me ba Adom FM no appointment wo obende wanya ne sa nyame ma be ya wo be ya de ya bra ene obi kura anyi nyame ne obi ntimi nsum nyame esan se o sum nyame no da bia meka o ma sports no ye o ma mo ho ato mo obi ti ya ne ya ngwatan so o sports aye go atene sa na ye tie nti e wo se eboa o man no se ne bebre nso boa obi ane ne position what ya say ye de no nyankopon de ma ye se inhaban ne mfamwa na me ye reverend doctor bet no kure azani nkontomponti na mede inhaban ame na namunim e wo buna hafon kransa ne ye free e de ye adwuma e de bu anyame ma se ne ye be ye omo beton because obi ti yare kra na ma me wanwe ya ubompa ye nko what ya say yes onu madu bet na ya sofo nzo ye nti ase no na memedi sofo anya ne sofo bia menim no yes nkwakurafo pa no minimo bia 97 nyina na me sofo what ya say ya atwampa yimfo pa ne bi na Dr. Sharp de obi so anu maduro wa tre no bebre entimi nyeye enya me maso eye wati ne me cho na se enya me maso eye me ba bia obi ani mi bia no yade bia ma me honom entimi enko se ye entimi nye yade amenye ye achachakwata ena kompo eno pe na menye apart from no yade bia ni honom betimi de challenge me bia ni wo ye fano yi HIV AIDS kurampo de me de me wo TV bi no so me de atoso de da bebro 2 years se ma na nya me mo ska what ya say me mo ayi 15,000 Ghana cedi me do sika be ma IGP sanche me ntum for 10 years so what ya say e bi ntimi fa manim enya aba no kwa na me de sayade what ya say aha me wa abofo omo ho oten omo kita tumi nti adwuma ne ebetimi aye no no omo de ba party ne mecho na se sa na tie ya de bia ewo din ne de yesa obi wo no nso de na ne time aso se nyankopon waduru time e wo se nyame frɛ no eno no ye different what ya say but apart from no bibia enu onom nurses you doctors you chronic cases bia enye se hospital omo nsa yade ne omo no nim na omo ye chronic cases bia no me honom na ye de ben eba me ye fi honom ena me no ma kire Ghana anom fo se me ye doma na nye ya mema 150 million cedis tete de na 15,000 Ghana cedi na kese mabu kwase ama wana nti afaka ye de ben aba ba bia me wono what ne me kiro wo ba betima nya accident ne ade ana bibi betima medicine enti me wo hu sane aduro no tie na ontu sika nso ngu mebubo yade no biso ya maso a na bia na emre ni ntia se what ne me kiro na se bia ye bia no ekọ Ghana no yade anyame na me so asa bebre what ya say me sign the manner on sign frem Adom TV no so no nka na mu na ma so mu se journalist dia mo pensamaka ananyesa unya wan Adom FM no me won be for 3.5 years to 4 years no wo twa me anwumre me mebie lies no ni aye hia me kura mponse me pa ma ye adura ma anye yi no mo mfre live studio live program no mo nka ye nya nipa ba akumpo unya nipa ba akumpo ni ete no tumi ni ahoden bi ene onyankopon de ama me se me mfa mra meboa me man ene won na atwa ho ahia te se ne on se Cristiano Ronaldo ayi sesi aye de se ka sha on se ma obetimi de aye ne ode ye ana ne ete what ne me chonas wodo nsa ya ade esa osobo ma ode ne night me ya ne te se echen ne nsa eni nyame de ama no what ne me chonas wakata na ni kuro betima bobo no ana Ghana players ni ade no bi sa na ya etie yanzu ni nyame de ade be ode ama no ye ni adu nchen obi na emom ni etimi ye no ene de tudwa emani pa nyina de be etimi ete ase Tuesday bia benada bia no ubehumi wo
Adom TV and Friday anopa bia no wo de to on ma be hume wo se ne ekoso na ekoso me di 15 years one ma nipa ba kumpo mfremo enka se ma ye drama na antimi anko unya bi wo ba so a ye hono mo no sika no wo ba ye kire on ye beje se wanya ni nyina na utuatua ne kakra wa na wo ye on so na masa ba on ma mechi o agokachi o me me ye nkran se ni ba mechi o na manchwa me da atimi aye na wa mi nunu me wona mesere me ho no ma hyefa papa enye ize yade nyina me se betwa na akra no next bi free konfa no chi ba ho konfa no chi ayi tiki on ye ho no me ne de ye ahemfo e de benfo ma me nkyere onyarewa no yade a nyame nam yeso aseni ni nyina de haban na sampacho e mo no me ye se check up na de me pacho haban e na me de sa ye de sama anso ebeko mfidie sa ya de me pacho nka America me se nko obi anyare hono na mfidie akese wo enso so ye de duro se ne wo everyday bia me sa kidney problem kidney bia me sama na nya bra be juice ka me se ma fa ayi ye fresh 150 million 15,000 Ghana cedis san free na gu manim ase no obi ehun se sa maduro kura mpo enye ne me pe no mom free TV station so mo wo WhatsApp ne wa de mo stay ye wona mo free kura mesia ma me ba ko no Friday ni kura ma promise no 500 million wo se mo free me ma 500 million sa me ma ya duro na nkwa ebisi ska be 50,000 5,000 50,000 5,000 yeah 50,000 unya one cry anya adwuma wo de ba ye besa ye besa liver problem bia kidney problem hole in heart hepatitis bia me sama ne ko mesa awo problem kura de se no West Africa nyina me na mete so means of fair for ne de ma me da o me ye Christian atwa ye na ye 17th from 18th March mbacho me no mam the most promised fertile of the year 2023 to ayi me na mete so me bacho no kra me sanzu award bebre ni nyina West Africa ni ade ma me fibroid me yamo ebeko atwire epilepsy obi atwa watojam me bacho wa otojam na ye den omoboa se onya aduro from the first day me bacho nko obekwa akotojam nko watwa yade ade ba be hobia ye mpa years yedi wo eye first day wanya dronti na atimi anya years no ma me papa ni ontimi nya bibi no ontimi nye me pa tie me sa diabetes mane ko me sa diabetes ya me mawo ayi dana ne ya ma odi asikire me pa to o ho be tokura e be kokura wo na duro no so se da bia wo da duro no so me pa to tie eye problem me yamo e be ko ani no so ye wisibisi a efira kura de akonde me mfa ma me ho prostrate ya sha rubber me pato metima ya amadwonso na ba no me yu rubber na ye de be afira ma cancer osa me pato me ye mane kokura uhu hwe kura hypertension me ye TB tuberculosis ni obowa moje ba no metimi ama na duro be 30 minutes pe aduro be cap ba ko pe entwa wonyina ono ma no onye de be onye 15,000 wonye obo betimi de enkrofo aka amoma ba be ye ni witness me ba cho ne tie no eno kura de ne saye simple kura cha ne moja ama ne eye hyew kura asma ye ma ne ko kura ma bi stroke condemn one ani panti fi chem ye ba hwa na ma ne ho ato no ama na nante majestically anyesa magiska on sanfre breast cancer ye obi ko private a ne kokko bu pie on ayi red ayi bi epie sa ewo eno no na aduro no ye the manches box on manches ayi na eguma ye so no yesusu no mape eno be ye ne kakra bi me pacho ebeko ni nyina ye me na nam na kire me all kind of rashes me pacho ye ya e de be eko so ekuro da obi ho kuro no esusa de en me pacho ye ma wa kuro no ebewu kura enti wazo wakasasa enti we no oboba admission na se ye ba ne abeko dabi me wano mencha sawo obi abodam kura edam bi on mo baba na nisika nyai edam me de 7 minutes per show madness edam ba edam de esa edam pa what na maboti edam kre edam wabo ayi ne ho edi be ye 50 years we de ne ba no ma ye wo ye di sunsum yaresa no
enye se wo sori ya na wo se wo enka nkrofo be ko ma enua no mo tonton ayi wo ayi agbogbulosimi ade no mepewedo onu ma enko bebire wa sunsum di akire time na so ti enye wo number no mate ti doctor number ni 0505 541996 0505 541996 and 0266 141469 0266 141469 Dr. Sharp Herbal and Prayer Center and yenya Dr. Penino on the ososo no hwe na oba na anye ya 15,000 Jennifer kodi kwa on san frɛ na monte ai frɛ yenso ne ehunu wo kɔgye adro na eye oyi a de hu adanse na obi ehunu so ati asenti do ye fancy he umre na so dare baby ayewo no fa no yewo kasua ofa kasua overhead na faka ekwe new market osu besi wo ADB bank usi wo ADB bank na kwa nim ketua bia no afa ansa right ofa right ho no ma ukwa kakra bia bonse fitting shop bi wo o se o ko Dr. Sharp anoma akura be kire ho every day bia anso me ye adwuma kwasi ada nyina every day ade da bia se me fiase amekoye adwuma ena anwumre nso so no 11 omon santie upe questions bia ti Adom FMS Herbal life so what just every day bia me ye adwuma consultation ye 200 Ghana cedis full asori no da bi enya asori da menye offering da okay yo ani da se pa omre no nti benadai ye nhia wo radio no so ya ne Dr. Sharp on common ye fancy o mahine kwabna sante eto aso